izložbi, jer je sa nama Maja Todić i njena izložba Slika i identiteti, koja je prethodno bila otvorena u Kulturnom centru i Domu kulture u Gračanici, i nadam se da će ovde vidjeti veliki broj Novosađana i posetilaca Srpskog narodnog pozorišta. Tako da, evo, imamo večeras priliku da vidimo njene slike i da je pozdravimo, a o njoj će govoriti oni koji su pisali i recenzije, koji su pisali tekstove za ovaj katalog, koji je prelep. To su Žarko Milenković iz Gračanice, a izložbu će otvoriti i govoriti Daniel Vukosanović. Ja bih samo toliko i želeo bih da dam odmah reč Žarku Milenkoviću. Dobro večer svima, pošto tekst koji sam pisao možete da pogledate i pročitate u katalogu koji je tu i molim vas da ga preuzmete. Ja ću kratko, pošto su ovo opet ovaj dan malo i pomešanih osjećanja, da kažem da mi je izuzetna čast što mogu da govorim o Maji Todić i što sa Majom Todić delim prostor u Domu kulture i tu stvaralačku energiju Gračanice koju ona prenosi ovim slikama. Danas smo u nekim razgovorima napominjali da je nasleđe, odnosno manastiri na Kosovu i Metohiji su zaista važni i treba ih negovati, ali sve to je ništa ako tamo nema stvarajućih ljudi, ako tamo ne živi još neki slikar koji pored te najlepše crkve stvara i donosi i ugrađuje se u tu sakralnu energiju koju pruža sama Gračanica. Ove slike, kao što vidite, su prepune tih nekih detalja sa fresaka i u Gračanici postoje freske koje su oštećene nekakvim grafitima, jer svaki posetilac koji je došao želeo je da se ubeleži, da ostavi nekog traga na toj lepoti. Ove slike zapravo jesu ostvarenje tog traga Maje Todić da se ugradi u celokupnu tu lepotu koju Gračanica sa sobom nosi. Zašto identiteti? To je vrlo onako provokativan naziv, rekao bih, pogotovo ako se uzmemo ovde šta sve identiteti u sadašnjem političkom ideološkom trenutku mogu da predstavljaju, ali su ovi identiteti veoma jasni. To je zapravo jedan umetnički identitet Gračanice, identitet Kosova i Metohije i identitet Maje Todić koji obuhvata sve to. Hvala. A sad ćemo čuti autorku Maju Todić. Dragi prijatelji iz Novog Sada, dragi domaćini iz Srpskog narodnog pozorišta, Matice Srpske, Galerije Matice Srpske, iz fondacije Simonida, prijatelji koji su doputovali iz Subotice, iz Beograda i iz drugih krajeva Srbije, moje kolege iz Doma kulture Gračanica, moja porodica. Zaista mi je velika privilegija izlagati u ovako jednoj elitnoj instituciji u Srpskom narodnom pozorištu. Sam naziv izložbe je jako povezan sa Srpskim narodnim pozorištem. Eto, moja izložba govori o identitetima i svega o jednoj osnovnoj potrebi svakog čoveka, a to je potreba za slobodom. Kao jedno osnovno obeležje i jedno, pre svega, umetničko obeležje koje ja predstavljam na svojim slikama, jeste i ta jedna lepota da predstavim odakle potičem, odakle su mi koreni. I zapravo, kada crpiš ideje iz jednog čistog izvora, odakle su tvoji koreni, onda ti te slike kasnije možeš da predstaviš bilo gde. Meni je zaista, kao što sam na početku rekla, privilegija da posle Gračanice, gde je prvi put premijerno predstavljena ova izložba, da ova izložba bude poklonjena i Novom Sadu. Hvala vam još jednom svima i eto, zadovoljstvo je moje.
foajeu Srpskog narodnog pozorišta, u instituciji koja je nastajala zajedno u trajanju sa našom najstarijom institucijom Maticom Srpskom. Nije slučajno ni da se ja nalazim ovde ispred dela moje prijateljice i koleginice Maje Todić, zajedno sa mojim prijateljima iz Gračanice, zajedno sa vama, kako bih podsjetio da je zapravo umetničko trajanje ono što može nadživeti svakodnevno trajanje. Čini mi se da Maja Todić upravo to nastoji da učini i ona to ne pokušava, ona to uspeva na određeni način da nam pokaže koliko tradicija može biti predmet savremene slike. Kada postavlja pitanje identiteta, ona zapravo postavlja pitanje identiteta savremene slike i dokazuje nam ovom izložbom da je moguće napraviti savremeno srpsko slikarstvo, a da ono bude u velikoj meri oslonjeno na našu najlepšu tradiciju. Mnogi će govoriti da to danas nije moguće, mnogi će tvrditi da je štafeljna slika izgubila primat u likovnoj sceni, međutim, ovom izložbom možemo slobodno da se oglušimo na ta ulažnjenja i da na neki način akcentujemo ono što jeste suštinski kvalitet slike koja obuhvata nekoliko vremena. Maja Todić je uspela da obuhvati upravo ono što jeste prošlost, savremeni trenutak i ono što će biti ispred nas na najbolji način, tako što je apstrahovala najznačajnije kvalitete zidne slike i ne samo zidne slike, već i situacija i mnogih drugih istorijskih događaja koji se nalaze na freskopisu. Za mene lično ova izložba je bila parafraza onoga što su učinili naši slavni prethodnici, kao što je slikar kolega i restaurator Aleksandar Tomašević, kao što je Lazar Vozarević i kao što je na kraju sasvim sigurno i čuveni Petar Lubarda. Svi su oni bili zagledani upravo u posnu fakturu zidne slike, srpskih srednjovekovnih manastira, Kosova i Metohije, Stare Srbije, Makedonije, i to je ono što je njima služilo da naprave modernu, savremenu sliku i ono što je najvažnije da skrenu pogled prema svetu i da svet na neki način bolje tumači i razume našu kulturu i umetnost. Što se tiče Maje Todić i načina na koja ona radi sliku, osim tog šireg može biti ideološkog okvira, važno je reći da kod nje postoji nekoliko elemenata od kojih ona gradi sliku. Pre svega nekako čini mi se da je to slovo i ta pismena koja se nalaze ovoga puta nisu isključivo znakovi, simboli, nisu pripovesti, nisu legende, nisu priče i nisu istorijske činjenice. Oni su zapravo nešto mnogo više, oni su zapravo ljudi koji su prolazili i koji su se molitvama naslanjali na zidove hramova i to je ono što se oseti. Dakle, taj donji rakus, pogled od ozgo, nekako je i od ozdo okrenuo je celu priču iz više različitih uglova, napravio jedan neobični štimung i ostvario seriju koja na neki način upućuje na detalje koje na prvi pogled ne možemo lako da dešiframo. Međutim, ako smo upoznati sa našom tradicijom i ako smo pohodili te naše svetinje, svakako da ćemo prepoznati da je ovde pre svega doživljaj Maje Todić ono što primarno diktira atmosferu slike, pa tek onda sadržaj. Zbog svega toga mislim da je u današnjem srpskom slikarstvu ovakva pojava više nego poželjna i mislim da je Maja Todić dokazala da može da pomiri ono što je u neku ruku drevno, ono što je savremeno i ono što je ispred nas. Ja joj od srca čestitam i izložbu proglašavam otvorenom. Hvala.